Dumelang, ke a le lotjha, ke a le tamisha go semoya ka Dr. Magabo. Ebile ke amogela le ba ile gore ke mathomo ba tsena mo lenaneong la rena. Ke tlo gopela gore le subscribe, le like channel la rena, le gotle le notification bell. Ke a leboga. Ke rata re dire molaetsa wa today, re bone gore na tša bophelo di re tshwaretse eng. Molaetsa o ko kry-ang go wena for today kwa gore o seke wa kgotsofatša ke seo nago le sone. E ka nako e fela re re o kgotsofale. Ge re re o kgotsofale ke ntela gore o seke wa ba greedy. Kore a ke tsena nka bea jwang ka Sepedi. Kore go ba greedy kore go nyaka more and unnecessarily. O kgotšele gore o feletse o ba motho le gore o duma le dilo tša batho ba bangwe. O duma dilo tša mogwera wa gago. O duma gore o ka re nkabe o le wena yena. O duma gore o ka re nkabe o phela life ya gage. Ga nyaka o suka re gantši soe obviously di ka se kgona ga dilo tšeo, then e dirang e feletse e tliša moya ola o mobe, moya ola o make the wrong decisions. O feletša o ba le pelo empe, o feletša le gore o ba le moya ola wa jealousy, because o ka se kgonagale gore wena o be mothola. And then e tla o dira gore o feletše o joina lo tše le gore ga wa tshwana go di joina di-cult tše di itseng, e le ka baka la gore wena o nyako phela life ya mothola, goba o thoma o ba le mona godimo ga gage, godimo ga di-achievements tša gage goba di-blessings tša gage. So ye ke bolelang ka yona today ke la ya gore ge ke bolela ntho la gore seek more in life. Kore okay, whatever mangwele wa ba o filena e ka ba a e go kgotsofatša o e leboge, but you need to need more than that. Kore o ska no dula wa relaxa. Wa gopela ke rile life ke challenge, life ke sekolo, bophelo ke sekolo, re tlile sekolong. So for wena o kgone go gola spiritually, you need to go out there, seek more. O tla bona o tla hwetša seo o se nyakago. O tlo ba o nyaka le tšore do very very positive, and then wena o di nyaka ka a positive attitude. O tla bona di tla mo go wena. Kudu when coming to spirituality, kore anything to do with spirituality. O ska kgotela gore let's say maybe o na le spiritual gift. Okay, maybe o thwa se itše goba mo profeta jwalo le jwalo. Mara wa nama wa phutha matsogo wa ra okay ke ngaka goba ke mo profeta. Ke thute more. Kore open yourself for more learning, for more ideas. Ke le tšo swantše o di dire. O gopele gore mo go tlo learna mo lefaseng, and we learn every day. So as long as le lefaseng le, you'll never stop learning. And then o check le di-priorities tša gago, le tšele gore kore ke di-priority mo go wena, kore di tla pele ke dinyakwa tšele gore di tla pele, and then o di attend, o thome ka tšona pele. Tšele gore ga di botlhokwa ka mokgonowe, o tla di bona ka nako ya tšona e fihlile. And then molaetša mongwe gape o ke sa o kry-ang ka the nature spirit, e sa bolela ka di-rock formation, e bolela ka di-fairies, e bolela ka di-elves. Go ra gore mangwele a gago ba tlatla go wena ka tsela tša go fapana, your spiritual guides, your guardian angels ba tlatla go wena ka tsela tša go fapana. Be ke yona ba ka tla yale ka di-ops and op, go kgwetša o ditše ka mo ntlong. Maybe ke bošego, maybe o timile le bone goba bile o le timile, wana kgwetša ka gore o bona an op e floata. E se an op ele ya gore maybe go na le spoko ka ntlong, or go na le a poltergeist goba go na le a negative spirit. No, e le op ele go bontšha mangwele a gago, le mosegare o kgona go e bona. Ge mangwele ba le gona ka mo ntlong ba ena le wena, goba badimo ba gago ba le go mokganye ba ena le wena ka mo ntlong, wane tša selfie ya gago, tša snap, wa ke tša phone ya gago, ke tša picture. O lebelele picture le lebelela ga botsana fela at the background. O ka bona se sengwe, o ka bona seetšanyana so seetša, and o ka lebelela ga botse o ka bona rona botsebotse ke eng ntho e o e bonang mola. Maybe e ka ba a butterfly, goba bona o ka re ke sebopego sa motho, o ka bona se sengwe.
ke ntse la go bontšha gore mangwele a go bana le wena 24 hours. Ba shika le wena every mo yang gona ba re ba o šireletše bošego le mosegare, and they are thuša ntho. And go ka re o kgwetse le gore maybe sometimes ga o nko di bona lo tša tshwana di-ops, goba ga o feel gore mangwele a ka gona, goba ga nko e ka di-butterflies mo gaufi le wena, di-bees mo gaufi le wena, then you need to be worried. Ge le tšo di sanke di tla ka lapeng la gago, go ra rona something se le gore ga se sepele ga botse. Cleansa motse wa gago. O ka no tša letswai le la wa tšhela ka re ga pakete, wa koropa mo fase ka metsi a le letswai, wa gatšha ka mo jarateng wa fiela o tlampotša. Le wena o fetša go dira mo o tlo kgwetša le gore o thabile, kore o tlo kwa ko le ba ka setle physically ka dilo tše ke di bolelago, but ba ka tla kore o kgwetše le batla mo mmeleng wa gago goba through your intuition, ka ra intuition ya gago over into your soul, ba tla ka eng ka lethabo, kgotša o thabile la mafelelo o sa tsena o thabišitše keng. So go na le melaetša e le gore o tlo e receiver this week, e le e tšwa go mangwele a gago, o tlo e receiver ka tsela tša go fapana. So go ra gore e ba ready for those messages. O kwa gore na mangwele a gago ba re mo go wena, gomme o phethe ka mokgwa ba rego o phethe ka gona. Ge e le gore ba botsa ka taba yao ke tšhireletše. Ge e le gore ba botsa ka tsela ya gore o rapele, rapela. Ge e le gore ba botsa ka tsela ya gore cleansa space sa gago, dira jalo. Ge e le gore ba botsa gore connecta le rena ka tsela yao ke grounder, dira ka tsela yewe. Mare o gopole gore ka nako nngwe re palela ko kwa di-messages tša tšwa mangwele a rena ka baka la environment re tla ba re le ka re ga yona. If go na le too many negative energies, re ka se kwe melaetša yeo, ebile ba ka se kgone gore visita mangwele a rena. So go ra gore we need to cleanse our space from time to time. Re santse re šomiše letswai le la kgorofo from time to time, re korope ka lona from time to time, and then o tla bona ba tla kgona go tsena ka lapeng, ba kgona go tlišetša di-blessings, ba kgona go tlišetša protection. Ke a leboga, le be letšatši le le botse.